abikiriza abitushangiro mu kanisa ya Life Healing Ministries kakobo muri Mbarara bajumirire bikorwa by'eminyeeto y'ebirevi ehugira ha mitimbagano bakahinduka barema bakavora icyo bayigatsera. Internet yize n'amani mingi agarumu okubegesa okubura kukora na n'emikono yabo nibakunde ebintu ebyanguhi kandi ninchijumira munonga ngo buli kintu cyone cyo kuza kutunga notekwa kuba okikorire kandi okihendekire. Papa yaryo mu ruterano rubire rugenderire komorora no kubutura inkiriza y'abantu ombyo mwoyo ashabire eminyeeto hamwe n'abikiriza obutosho kukora n'amani okwetungura. Kweshanga batakurikiza programu za government. Programu ya government nunungi munonga okwanye beba planinge ebintu birungi na munonga nkato kwa policy development model neyegesa abantu kubarakore ebahamize boleka ngo ebibarimo bakore basakweka kare batandikira efensia nanye nimbatero muranga ngo murebe ebintu ebe government ko baretire base kwegeramu abo tine mushinge go kwemerera kashabira abana bawe ningo mushiza wawe ningeka yawe abo kubabwira bwinja basiza tubarikumanya kushaba babwira abasiza binjeno babinemermo yabo onkitwa bakazi twabasa kubakwataraho ntubasa kubashabira ntubasa kubakunda ntubasa kumantubereka amasiko ubundo tareba umusiza yanywa marwo kampa amasiko hapana iwe nko mucara yemerero shabireka yawe jangu wakunda Yesu muzimazima noshika arahanga kandi watina mukama noba watina umwana we no wakoratara ehaboroke kandi no wagendera umusinjo munungi obwiga bwono bantu turonda mu mushaka okushaba umuntu uwota ware wakuteka rubazoka kutera mujeri kajota nawe yo hati yanaba okatishuka umusinjo gasha kwa Sande K William.